Alah. Bos. Woi. Mak. Biasa orang teh. Yang minta tolong aing lah. Nah, deui. Aing gitu. Yang naon? Dikorek aya nu jual ayam. Kek. Tadi si Barbek ka uing teh datang teh nginjem duit. Cenah ge ceki empot cenah ge pamajikanna di rumah sakit. Kata si berek kewek. Hantu pamajikan yang mati ke rumah sakit. Hah? Terus pirusialin bae terus si berek keweknya. Aduh, aing mah. Berek kewek lah. Aing mah. Jadi aing kumaha ieu? Hah? Aing rugi 2 kali kieu. Di mana, 1 juta. Aing mah teh 1 juta. 500 wae. Hah? 500? Oh. Hah? Oh, geus 500 bae aing mah. Hah? 500. Main, Bos. Main. Oh.